Daniel ichokome kede klen kuku ke ashina agbe. Daniel ke inanimeile aisanile. Oblahinle ye Nebukadneza koishi. Yuda manche Yehoakim manche yelia finiji etenenole. Babylon manche Nebukadneza fantakeba. Nebasa Jerusalem manleyi. Nunchole ha eye manche Yehoakim no kunim. Kekeni emo Yehoakim kenumi kumehu. Ni lo nyumo welem ni nibile ekume. Ni ekenumi le. Kenibi ile te Babylon shipon leno. Ni ekenibi ile yawo enyumole welemni ni tohile. Kekeni manche Nebukadneza fa Ashpenaz. Epiafonyo ni fefele ake. Ehala Israel bi numile ate manche mea bile ke ablade ashwele ate oblahin kume. Isa ake oblahin ne ahiye feo. Pako akahi amegbemeche ahi. Ameye chosemu, ameye dwemu. Ni amedwemu kashi ke hani kasemu. Kuni achosi ame. Ni amesomo ye manche wilemni. Ifanhu ake achon ame Babylon bi awie mole ke amewoluhu. Manche Nebukadneza to ake dagbine aha oblahin ne le dienche eni kefo ni eyo. Ke wan huni enuole ku. Ike ake achon ameni afiyete. Inusele ake oblahin le abachonle. Oblahin ni ahalale ate meji Daniel. Ke Hanania ke Misha ke Azaria. Amefe ameje Yuda akucholemni. Pia fonyo nupa. Fefe le wo oblahin edwene egbe ikokume. Ewo Daniel Belteshazzar. Ni ewo Hanania Shadrach, ni ewo Misha Meshach, ni ewo Azaria Abednego. Shi Daniel tra ifaishi ake eye manche ni ewo fole, ni enu manche wine le hukoni ekabule Luhiwole, ekpa Ashpenaz piafonyo nupa fefe le fai ake emwelegbe koni ekabule Nyungboha Ashpenaz hiye so Daniel, ni emusun chonleye shibon eke Daniel ake mi shegbe ya ake aleno minu chomanche ni eto ni eni ke wine ni ake hanyele baana ake negbemeche ibe akono tamonye tipenfoi oblahin kroko mele agbemeche ene ahami wala aton ebanchele Luhiwole Daniel ke monipia fonyo nupale ifan ake ekwele Daniele ke Hanania ke Misha ke Azaria nolake ufaine hawoche ayibi ke bye keke kuniwoye ke nufolo hu keke nuwonu ke ashibi egbin nyuma kuni okekawo ochuji okwe kuni lusele ke wato oblahin ni yo manche wele ni eni ni ewufole ahi boni o nale odamono kuni ofe wo boni usumu nule kunesani ni Daniel ke fon ehieleno ni eka Daniel ke nyemime ile ani eni hamole binyumale ikwe binyumale sele ana ake Daniel ke na nimele ahie efefeo ni amegbemeche eshwishui fe oblahin kroko mele ni yo manche wele ni eni papa ni ewufole agbemeche Luhiwole amekwelo le shini eni ke wine ni ato ake ha amelese ni eha ameche ya ibi ke bye le keke ni ameyi. Ni mwadro neke oblahin edwemu ni amenye amekase wolo ke ni ife ni achon amele. Ye Daniel gbefan le nyungbo ha enuni na fe ni na ke lamu hushishi ifatahi. Beni be ni manchele etole shele. Ashpenaz piafonyole ke oblahin le fe te manche Nebukadneza hie eke ame achonle. Manchele ke ame fe wie ni Daniel ke Hanania ke Mishael ke Azaria jime ni manchele hie so fefe ye oblahin le ate. Luhiwole ehala ame koni ame somo ye manche welemi. Nile ke sani fe sani ni manchele bi Daniel ke inyemi meile
ina ake ameleni shi nyuma to yabo fe emanche yeli lemni shipo jinle anoni na loye ke ashon fe lo ele fe Daniel som emanche wele mni ahun ke ashi afino ni Persia manche Koresh bayi Babylon kudimle. Hallelujah. Daniel icho enyo kaya klen kuku ke ashi kuku ni jinu make ete Nebukadneza la mole. Nebukadneza manche yeli afiniji enyo le enole ila la moe kume. La moe ne ha etu ibon yeli wochire ye ehie. Nuhi wole manche Nebukadneza fan ake ayache ashwan fe eloe ke klamofoi ke nkunyaye loe niyo Babylon bi atenle abahale kuni amebachonle ila moele ashishi. Benigbeme ine eshe manchele hiele eke ame ake mila la moko ni mitu imiyi ake male la mole shishi. Ame toheye arambuye momni ake ni oyi ana walake anano jaje mo la mole ochonwo ochuji ni wo ochonwo shishi. Manchele ke ame ake no krede ni mitomiyi ake mi babi nyeji ake nye die nche nye chon ami no lamo ni milale kuni nye chon mi eshishimu keji nye nyele nule maha achire nyemni ni aha nye shia ile achota mutumu shikeji nye chon mi no lamo ni milale ni nye chon eshishimu le nule miba kenye ni bi baba o asan miba wenye hie nyanhu jogba agbene nye chon ami no lamo ni milale ke eshishimu. Ameha heto eko ameke ake ni achon wo lamole ni wo chon le eshishi. Manche Nebukadneza ke ame ake mi na anokwale mini ake be kekenye tao eja ake nye na fan ake mi wo akpo ake keji nye chon mi lamole to egbala moko me kashi hanye nye to nye yi ake nye ba amale ni nye ba shishi umi ke ashi beyino ni bi ahachake lohe wole nye chon ami lamole kekele no ba hamale ake nye ba nye eshishi nye chon. Babylon bi le tohe ameha manche Nebukadneza ake ni moko beje nemni ni ba nye bo osani ne na echon. Manche kokra ehi kushipen bo fen bo ni eji agbo ha ni eyo hewale hu ha ni ekeneke sani efun ashwan fe loe lo klamofoi lo nkunyaye loe lo Babylon bi ahieda sani ni manche bi onemni wa boni mokunye na echon akeja wonyumoele ni nyumoene hu ashin le hebe adisan ate heto ne ha manche Nebukadneza mnifu ni mnibula na akpa keke ni efa ake agbe ni leloye ni yo manche hele fe ya Babylon shipon lenu lohe wole awo akpo koni agbe ni leloye atao Daniel ke enyemi meile asegbe koni agbe amehu ke kuku ni di nyuma ke edwe ke yashi nyuma enyo ke ete nyumo chon Daniel manche la mole shishi keke ni Daniel ke dwemo ke hie shikamo bi manche blafo ya cheni egbeji Ariok moni afale koni egbe Babylon ni leloile ake meni ebahi woni manche ewo akponi na awaneke Ariok gba Daniel no sani ni ebale Daniel te ya pa manche Nebukadneza faya ke etolebe te ba chon le lamoni ila le shishi. Daniel te ewile ni eyabo inanime hanani ake Mishake Azaria amanie ni ibi ame ake ame sole ame pani moni yo wele fai ake emusu a chonle ya amehi asa ame bile koni egbele te emusa nile hie echon ame poni afe ni akagbe ame hu afata Babylon bi ni lelo ekroku meile ahi ajiete emusa nile shisha chon Daniel ni na amninyo ni Daniel jie nyumu ni yo wele yi
Daniel wo inano ni eke ake ajie nyumo modeni nile ke hiwalele fe yole yi ke anano le echaki obe ke yino ile ikpa mancheme ni eto mancheme le edro dwem ni edro nile lo ni ashishinu ejio sanji ni mni kolo ke nibi ni akete ekpo echon eleni ni yodumi ni heni eyole jen layo mi cheme animo mi dabushi ni mi ji oyi ejake odro mi dwemo ke hiwale ni o chon mi ni wo pabo e faile ejake o ha wole manchesa nile keje kuku ni jinu mai enyo ke edwe ke ashimu mai edwe ke enu Daniel chon manchele la mole ke ishishihu no hiwole Daniel yin ete Ariok oni manche efale ake epata Babiloni ni loele ahiele mo akele ake ka akpata ni loele ahie shimu okemiaya manche mo ni machon manche ilamole shishi kekeni Ariok ni Daniel hie kete manche Nebukadneza hie uya ni Ariok kele ake manche mi ananu koye yuda binu mile ate ni banye echon manche ilamole shishi manchele bi Daniel ni achole Belteshaza hunle ake ani onye ochon milamo ni milale ke ishishi hu Daniel hiri manchele no ake ni klamofonyoko lo ashwan felo lo mulamia koloko be ni banye chon temo sani ni taole shimu nwoko yenwe ni jio temo ni bi ku chon ni lejimo ni ejieno ni baba wosele chon manche Nebukadneza le la mole ni ola ni jini na ni ajia chon bube ni uka usale nole ne bemni ni manche kashini ewole ila ni bi ni baba wose ni nyumomo ni jio temo ni bi akpole bi ha ole no ni baba le mineje mini ni milife adesa fe hewo ni ajie ne kete mo sani neshi achon shimu boni afe ni achon ni oicho sajile ke lamoni ola le shishi ni ola mole mlile ona amaga pete leko amaga ne da ni pewa ni mohi ni keji okwele egbeye na akpa amaga ne yichole akeshika fe echichi ke enijinle akeju ete ife emusu ke ehele ake akoble fe eshuojinle ake dade fe ni enajinle fa dade ke fahusu ohie amagane ekwomo keke ni teko ni je gbomadisa ni tahiche ke jeheku ni batra amagale na ni dade fa ke sunfa leno ni ejura na jinle wocho keke ni amagale hidadele ke sunle ke akoblele ke jueteile ke shikale hufe twem jula wocho ni amefufulu ni amechotamo abile na shaji ni buagbo abile shahi keke ni koyo lo fe kete ni ehwe amedukunuku shintele ni batra amagale da ni chogon pete nkule ni ekpele jemfe la molene agbene wo chon ni la mole shishi manche boji manche me amanche ni moni yo onwele ni tobonakan ni edru buhe wale ke agboje ka no nyamfe ewo buhe fe ni gbeme adesan ke ko loyi ke lo fonji yo le loyilo amagale shika yichule boni bo sele manche yeli krokro ateshi ni kebuye egbo manche yeli ko ni jiete baba abayinu ekadiji akoblele ni yeje ne feno manche yeli ni ba fe ejole hi ba watamodade oni dade jura ni egbele oni bi fele na kan pepe manche yeli ne ba jura e ba gbele ni bi fe boni ona amagale na ji ke wa obile ni fale gbeshon suni
ni fakro le dade ni le na kan manche yeli nem ni bagba ni dade hewalele ko bahi emnike tamoboni ona dade kesuni akpatola afutule boni enile wa obi le fako dade ni fako hu sule na kan no manche yeli le fako hebawa ni fako hu hewa boni ona dade ni efutu suni akpatom nile na kan manche yeli nemni no yelo ile awoku sure to ile ke ameheba abote gbunashine mni bonne shinu chang ame tamoboni dade nye ekesu achale manche yeli ne amni manche mele ayino amnile ni moni yo onwele baate manche yeli konise efondon shi emashi manko nyen enokunim eyi eba akpata manche yeli ne fe ahi ebutu ni ameno yeli le ase afu shilele manche yeli le ba mashike ate nanu boni ona teko ni je gboma desanine ni polekeje gonko he ni ba fuflu amagani akedade ka ko bleke sun keju ete ke shika fele ni mokpete lele ejie no ni baba wo se kole echonbo ni lamo ni mi gba ni ne eji anokwale ni shishi ni mi chon le hu yemle nyoma shishi keye kuku ni jinyuma edwe ke epa ke ashina agbe manche Nebukadneza juru Daniel keke ni manche Nebukadneza ke ehi ebushi ni ja Daniel ni efa ake asha afole ke tufa ke ma aha Daniel ike Daniel ake lele ake nyenyumole le jinyumo ife nyumo ife ke manche mefe anu jole ni le ejiote musanji akpo eja ake onye ojie nekete musani ne akpo agbene manche Nebukadneza wo Daniel ni ihalegbe na gron ni kekele ni biwuji baba o ni efele Babylon popa ile anokwelo asan ke manche le hinga wo ile fe anupa e manche wile Daniel bi manche le ni manche le mo Shadrach ke Meshach ke Abednego eto Babylon popa ile anoni chumo ile ano shi Daniel lele ehi manche wile hallelujah.